Kini kedai ke All India Radio Shillong ka kubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka kubor. Rai ke sokar pedeng ban pendamlut ya barok laitali ki an nongrem. Pelat Menteri Katanat Micro, Small and Medium Enterprises MSME Unarayan Rane ban pentrekam ya ke Special Credit Link Capital Subsidy Scheme for Service Sector hnen kasi nakabenta ban kentiu ya ke jingseng kam na jong. Bat larake ya ke lengkut sengi kaba sanspa sanpau jong Guru Nanak Dev Ji hnen kasi hakeleng keri India bat ke pertai da ke jinshit hem bat jing shongkun. Haswa bangin serap ikiwei pat ke kubor ngin syak skor ya kene kecing penbena. Namar bakari India kala tahu history da kecing lak ban ai palat sispa klur ki da waitika banyada na kecing pang COVID-19 ke All India Radio ke ai kublai ya baro ki doktor ki nurse ki weide ki nong trei bah khmat bat baro ki tu ki bala pendap ya kecing ai tika. Wat lakari kalala ban kenjo sa uni umau mer hendai ngi maham ya baro kinong serap jongi ba ke jing ya kun persya ya ke jing pang COVID-19 kampat kut satya namar kata ngi kentu ya kinong serap jongi ba ken pendap pura ke jing aitika kloi kat bala bat banyarap lem ya ki weiru ba ken le aitika hakum kini ki porta masas ngom haban but ya kini ki rukom le ki basung Deng ya kecing dak khmat bat khmut pencinga iwei ne iwei pan bat kham le khu ya kakti bat ka khmat lada phidon kam jing tip ke babanya shapang ke jing pang COVID-19 phila ban phone ha national helpline number not iwei a like handai nyo pra not sau hnriu bat iwei not nyo san lane how helpline number ka megalia iwei not pra bat iwei not nyo not mentapan ke khubor ke babanya Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kasingi ulong baka sorkar kalarai ban pendamlut ya barok laitali ki an nongrep. Habakren sekinong song kari Modi ulapan bana bayakini ki an ansa pendamno hakador bar tlang banwan jong kayeng dorbar tawan kari. Ulong baki laitali ki an kilong nakabenta ke jingmento jong kinongrep hendrai ke sorkar kam simlala ban pen ko ungu ya ki katto kani ki kan hon nongrep watla kala persang katla kat yairu. Menteri Rang Badu ulong baka thong jong ki laitli ki ai nongrep kalong ban pen kup bori ki nongrep khamtam ki nongrep ki baret ulakan tu ye ki nongrep ki be ki persya baken pen sange no ye ki jinge ki jongki bat ban net pha shlayi ulakran pen scam bo onnang treshitom shushu nakabenta ka bha ka met jongki briu hakari Menteri Rang Badu ulapan benaru ya ke jing thau ya ke komite ke ban kentiu ya ke rep karyang klem dadan kam penlut pisa ke jing pen kela ya ke jing thung ya ke marap kat kum ke jing don kam jong kari bat kani ke komite kan kentup ya ke nong mi khmat ki bana ke sorkar pedeng ne ke sorkar jella ki nong rep ki riustat science hakalyang ke rep karyang bat ka khen ke dia Menteri Sorkar Pedeng bapet Jakatrat Micro, Small and Medium Enterprises MSME Unarayan Rani ula pelat ban pentrekam ya ke Special Credit Link Capital Subsidy Scheme for Service Sector SCLCSS hinin kasingi hagwahati nakabenta ban kentiu ya ke jingseng kam lajong bat ban plilat ru ya ke MSME jong ka thanjate lamingi Haba ajeng kren hak jingalang urane ulong bakane ke scheme kanyarap hak bapinyo ikikor ki board technology jong ki karkhana batru ke jing penduna dor da arpausan na ka shispa na ka benta ban pinyo ikikor ki board lengba ka ram na ki bank shaki nong sengkam ki badai ki scheduled cast bat ki scheduled train Ulat kejala Manipur ula Ganasan ulaong bakakten Manipur kalong Kawai na ki arpo artli ki jat kten jong ki jat ben riu lum kabadan hapo kariti sensyari kabadan la ki jong ki dakto kani ki jat kten kadai kawai na ki jat kten Tibeto Burmese balaki shaprang Habakran hakajing alang sam kusnam jong ka 12 Manipur State Award for Literature kabalalong ha imfal hinin kasi ulat ulaong bahagane ka jing kalastat hakaperthai hakabaka kten pareng ne ka English kalam ka kten bakren da kibriu shitlup ka parthai ki chat kten bam chu kham kren da kibriu kilas dang chano bat ki chat kten bakren da bon kibriu pan kilanang penduk bor ya kitu ki baduna kibriu bakren yaki ulong balayo jengken baman lak artayo ka wei ka chat kten ka du na ka ja ne ka chano na ka parthai
Ulat ula ya ka kusnam ka thok katar jong ka Manipur ha uberil thanga handreu posan snem karta na ka banta ka jing tho jong u ya ka kot novel e amadi adun geiki ithat kabalami hakasnam arhajar khatsan Menteri rangba N Biren Singh bat kiwede ki menteri ru keledon lang hakane ke jingalang Kajing ya ketika banyada na kajing pang COVID-19 ha India kala tam ya kasispa khatsan klur. Na kini baro palat hinyo posan klur khandai po khandai laktali kidawai tika ladep ai hakawat baningkong bat palat lai po khandai klur khatsan lak ladep ai hakawat kepaa. Katanat kakoit kakya jong kasokar pedeng kalayatu ba palat hendreo posan lak kidawai tika ladep an ai hadu hinyo baji minmit nin kasngi. Komisi benta jong ka nationwide vaccination drive ka sorkar ka kershani ki jalab union territory da ka bapin biang yi ki dawai tika klemdon kamban siudor AA. Ya ka National Epilepsy Day la rakhi nen kasngi hakeleng kari India. Ka epilepsy ne ki jingpang ring ka de ka jingpang ka balakta ya kumba san po million ki briu hakaparthai kumba prapho na ka shispa ki briu ki badon ne ki jingpang ki dei ki bana ki ri ki baduna bat basupedeng ka yo ka kot kumta ka long ka badon kam ban pensu thu ya ki briu shapang ka ni ki jingpang bat ban penduna ya ki jing shakta naka Hakane ke juk singi la rakheru ya ke International Students Day kanang ban kampai kemat halo ke jing penyo ya ke jing nang jing start nakabanta baro ke khenna puli Kane ke dek All India Radio Shillong ke bon lam chapi ya ka khubor Ya ke singi kha jong Guru Nanak ne ka Gurpurav la rakhe da ke jing shongkun hakaleng kari India bat ke parthai hnen ke singi Mentakasnem kadai ke jingrakhe ya kaleng khu sngi kha ba sanspa sanpo ar jong Guru Nanak ubalong unong seng jong kanyam sik ki pat ringat hakaleng ke parthai ki rakhe ya ke negasngi da ka ba penlong ya ki jingduai ke jingrakhe ha Golden Temple ha Amritsar kalalong ke ba shirhem bat ba shongkun bha Haka program Man Ki Baat Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong ba uyo mensim bha na ki jinghikai jong Guru Nanak President Ramnath Kovind ulakan tu ye kibreu bakin bot ye denjat jong Guru Nanak Dev Ji bat ban penklanya ke mensim jong ke jingya tali haki imlang saalang jongi Menteri Katanat Civil Aviation jong ke soka pedeng Ujotira Aditya Sindhya ulong bak India kalong kari ke balai haka perthai haka jingdon bun ki lingsun Kibala man syakri hapok kari. Bat kani kalayarap shibun hakaban kenti ya kayok kakot jong kari. Ulo ongru baka jingdon kiling sun kala penyeso kibabun kijaka kibasajengai bat basakan dong tam bat kari bat ru bat kaperthai. Menteri ulo ong shushu ba amdan bala banlen ya kejing sisa baka tanat kikam ling sun kala kersan bha hakajiya kun persya ya kaklam COVID-19. Kesorkar kala thong ya iba Arab Thap IAS Secretary Katanat Puli Puthi jong kesorkar Meghalaya kumu electoral roll observer na kabenta ke jing bisar banya eki foto electoral roll da ka bashim ya ke sitari ukulalang kot arajar arpawar kum ka qualifying date na kabenta ka khatlai maurung keneng ST khat sau pentorum kra general khat san maulai ST khat Rio East Shillong ST khat New North Shillong ST khat Pra West Shillong general Kat Kandai South Shillong General, Arpo Milim ST, Arpo Wei Nong Thamai ST, Arpo Ar Nong Krem ST, Arpo Lai Soyong ST, Arpo Sao Mau Plang ST, Arpo San Mau Sundram ST, Arpo Nyo Penusla ST, but Arpo Kandai Mau Kandro ST Assembly Constituency. Nakabenta ki jing tip babanya lani kinu ki jing ujor ki bede bat ki electoral roll la ban phone iba Arab Thap how number khandai saulai ndriu iwe not nyo san nyo sao bat ki email address kade r-rabthap@yahoo.in yakane la pentip dau district election officer ka East Khasi Hills district Vice President M. Venkaya Naidu hinin kasngi ulakan mau buram ya ka menteri rang badu baminswa ka Indira Gandhi hakalan khu sngi kha jongka ha ukurwo unaidi ulong ba an yai pertu ya usinyang jong ka Indira Gandhi hakabate ya kari Menteri rang badu Narendra Modi ru ulakan mau buram ya ka Indira Gandhi hakani kalan khu sngi kha jongka
Ko office jong ke Juai Municipal Board kala penlong ya ka program pensong thu bat pensyai pat ba halor ke jing pen klat ikinyut kinyer ba ki jabok jaban bat ke jing sa mi ki borti bratnyut ha chut waku tempang ya musyang bat ha ka dorbrush nong jong kala that labo. Ka Chief Executive Officer ka Juai Municipal Board ikong bibla ilaong ba ka jing pensong thu ikipat ba syapang kumno ban penklat ikinyut bapun naki bompun kalong ka badon kambha ilaong ba ka sor Juai menta ka penmi kumbah nre pautan unyut unyer ba ki jabo manakasi kentup yakiba naki yo. Bat kumta don kamban pensong thu bha syapang kani ilaya thu yaki skim bapher balabanyo na ka Juai Municipal Board bat kentu ya iwei pe iwei bakin shim ya ka jingmentoy jong kini ki skim. Kabodolan Territorial Council BTC kala pelait santli ki bil ha ka jing shong dorbar ba arsingi jong ka dorbar senrai hapo ka jing lam jong Chief Executive Member CEM ka Council upramut boru ya kini ki bil balawan ra ha ka singi banengkong jong ka dorbar la pelait klemdon ba persya na ka bantaban yo ya ka jing menjur jong ulat. Ha Meghalaya laipo prangut ki breu ki layok thamaya ki jingpang COVID-19 hinan ka singi bat da kini ki jingdon jing ki breu badang shitam kalong baro arspa prapon riungun. Ha ka juk kapor arpo laingut ki breu bapang COVID ki lakon bat ki jingdon jing ki breu balakot baro haduk menta kalong prapo war hajar sauspa laipo sangut. Kat tu ka kubor kalakut nak All India Radio Shillong.